ma na oba na mehwe no anti na emeto mu yenti na mehwe se mensa ebetumi aka weda na nke de ama chief no pe na emeto mi de mu na fun yin kasa no anti yebehwe na ye de weda no abre chief na no enra na kore yi masute se World Cup no eba na World Cup no eba no na yemfanto active ne wona wo pap ne sport ne ade anim se World Cup ne ba na Okuma radio yenso yebe comment ni bi to bi opese World Cup no de ho bajum bi no eno akore de send me na mde to amanfo anim na anope na manya call ba ko fi abrante bi nchense mehwe ne sport ho se hwe na ebetuma ye we ama no na yen kasika se be bajiska akra ya se ye di team no ne ade ekwa entem se behwe na ye di ho enkomo na anapai MC ohwe wiemu bobrena 24 hours forecast for Ghana valid from 6 a.m. today, and then signed by Mensa David Duty Forecaster 25th of October 2022. Summary: mostly sunny conditions are expected across the country today. However, there are chances of thunderstorm or rain of varying intensities over a few areas of southern Ghana from afternoon into the night hours. Early morning mist or fog patches are predicted over parts of coastal, forest, and mountainous areas. Weather forecast for Koforidua: mist, 70% chance of mist this morning, 23 degrees Celsius of weather temperature, 40% thunderstorm rain later in the afternoon, 32 degrees Celsius of weather temperature in the afternoon, partly cloudy in the evening, and 26 degrees Celsius of weather temperature in the evening. Accra will experience partly cloudy this morning, 24 degrees Celsius of weather temperature this morning, 40% chance of thunderstorm in the afternoon, 31 degrees Celsius of weather temperature in the afternoon, partly cloudy in the evening, and 26 degrees Celsius of weather temperature later in the evening. Yeah. After for Mensa David and or de wimu bobrede to afin kran e de abrɛ na o kyerɛ sɛ ene no ye hwɛ sɛ nea wia no ɛbobɔ no fi anopa yɛ no a wia no be gyina mu ɛwɔ yɛ ɔman yi ne fa bebre na ne titiriw ɛyɛ ye kuropɔn mu ɛyɛ okran pompuni ɛyɛ mantem nti mu a mu fi akɔ nkran ne ade no wobetumi de wakata wia hya hom na mum wia no bɛbɔ wia so bɔ nso ɛsɛ hwɛ na hwɛ ho ɛyɛ yi na fi ekura ɛyɛ ne ntwada so wɔ no mu a wia mu hɔ kakra no nsu betumi egugu kakra de amaye na ye Krofodua ba bi a ye te ɛwɔ ye paymantem ha no mu yi wia mu hye no se ne bɛkɔ no enie ɛyɛ anopai no kakra no emu begyina ɛbɔ no so begyina nim kakra afei ekote kɔ anwumre no ye benya nse aduonum ɛyɛ miensa na afei anwumre bremu hɔ no ɛde kɔ bɛsɛ no nan no num hɔ ɛde kɔ na akɔpem yɛ no nsombre a ɛyɛ sɛ kɔ akɔda no ɛno so ɔhyere wakɔgyina aduasa ɛyɛ ensia hɔ no mo ɛte ɛde ba ɛna yekopemu ɛwɔ nkran popuni mantem nso a ne akɔba ne sɛ nsuo no ahwɛ awia no begu kakra na afei ayere mo so atumi atete kakra hɔ na afei ewie mu hye ne bɔbrɛ nso bɛkɔ akɔgyina aduonum miensa afei aduonum ɛyɛ ensia de kɔpem sɛ benya aduonum miensa na afei yɛkyem ɛde ba sɛ wɔ no mu a na kɔ aduonum ensia nti ɛne no ne yɛbɛkɔ ɛwɔ yɛ yɛm weather anase ewie mu hye ne sɛ ne mbɛkɔ afa no ɔman ne ntwo ne ntwa so ɛna yɛ David Mensa ɛde abrɛn ya yɛde so atudwa ɛwɔ Okuma radio so ɛde ma yɛtiefo nyina no anapɛ fa zakese ma Lisa ya company limit Omada Roma no pa yɛ de sa kai boy bro Lisa ya ɛne Omada Roma omakofa ɛyɛ paper company ayɛ crate kusia crate ɛne aguso a ɔyɛ ho adwuma den wɔ paper curtains me pa chaw entungu ɛne adane sika sanse ebewe ne ama sika na odi abo ho bra sa ene ka o se tissue ahoro na yedi ye aduane take away for day ene ni ayedi si table so sebe na yedi ye hu ye o agana nyina ye yibi enti moton kama enkofa kan de ni bi enkofa yare bi koko ni ade ema ho bomodia na ni pani nkita ho na emwa o bomodia friend pani e wo kwamo so 0244403090 0244403090 nani pani Lisa ya eni enkomo kwa me anopa ye mo hwi ni enhwe the bonkata ahodo ni mu no nseme wo mu no wahunu na ye fa free ho emra anaba kwa me ye fa daily graphic emfiase wonsa ka daily graphic nevio ena me gusu awe formation minister ye Kojopon Kroma ena obonim ho o say we will stabilize foreign exchange markets upon Kroma
and okay say ne wo here say ne dollar any cedi na sie ejina na dollar na ehwe cedi na stabilize so maybe cedi na ejina na so no so atimi ato punch wo here Zuma any Gomez no mo ne wo ja na so atimi to twere nti on be jina na so no atimi ato atwere no pa nti no we di ma we na we di ama we obema cedi na ejina na woni na ja odaroma kwan be no mefa so a cedi no ebetumi ejina dollar no ebi na me ka kire wo hwe paper bi te say Mamen paper bi na Ghanaian Times measures to halt cedi depreciation. Bank of Ghana banks and forex bureaus hold crunch meeting. And with this one no obi won say e was say omutiminya sika bi ya omde begum na oma control what am I say o share to say me paper no can say on constant supply of cedi no and as dollar no na the finder say Bank of Ghana banks forex coins set for crunch meeting on stable supply of dollars to stem cedi fall. And there should be a certain constant supply from the Bank of say Bank of Ghana or dollar no dey ma black market any control only be control say that 1-to-1 o say cedi cry lorry station Oman 1 cedi Oman 90% Oman 90% Oman 10 cedi Oman 9 cedi Oman 9 cedi thank you and edubem na say ho aye dey akọ bet ma say Oman me na me 8 kwa me oni abre na pensa onye thank you open dollar ko towa dey open dollar ko tua usika bi open enti ukọ na ebi ni Bank of Ghana enti forex bureau for to mu ni bi bank ukọ bank ebi ni ho na alaji ayi Alaji the boy to quench and say, look, Mobi, instead of 1-to-1, maybe 1-to-20. Some part of me because I dare hear Oko Kwanso. So, and Anna, she can't be brain near the free ha, Kwame and a cotton yamano. Any name about beton wa, $1 dollar, and there's pressure on the CD. On the CD. Okay. So, Anna, your income na ebano. You must say, Chroma, Coco. Anna, and this kind of yeah. Goldie. You need to have a baby saa nti nkrofo de gold ni kwa so hono is gold na ye dia asana oil ni ade nti say pe bibia na ye de papa bi buy friend no ayi Faruk our Faruk our papa no by security expert no can say there are some countries only tomatoes and foreign a friend is say cash you white as a crop ebi mi even nkruma yeah they apart from cocoa na negalam say create to gui baba ya omutu no is it Zimbabwe or Zambia on Nkatie so yeah enti uko Cameroon say Nkatie very key on their list yeah nti no se na woka no oman no ye obibi bia bi nti ne yenhwe ne yemfa bibi e betumi aboa ye ensi nanan na ye ho antumi ankwankwache oman ti say eye Seychelles Island na na me ka say omu nti da eni petrol ne ade nti no petrol boko so ne ade ho no ende ne hu ne mu yen de ide ye we bibia bi na dollar na zesia no emne yen nti bibia kwakodu no se enya bibia antumi ansha nan na epija kwasa no a ye ho be kyere yen pa ja pressure dollar no so no eba fam na ade we pani bi ka kyere me o say time kama crofo be hold sika na ame ho ayedin sabre obi atono ahode a kwa me do 15 we jam ajin sika onya ne mfaso onko baby ama enti na no me ko baby na me kodi me ko baby kwa me na mo ko chichi tudu gaw fo ni ade black market for no mani mana principal say Jones ka say jawo enti me say Bank of Ghana size asambe ever day na aja me bisa asambe o enti dollar no ne ade no yentumi empe kwan bi so regulate ti say bi a wo mo ekokwan so ne ade no so wo na sika no kro mo jebi okofa mfaze phone ne ade ewo Dubai ne China ne ade na nka se nka sika no onkura mfa nko nka fa Bank of Ghana nka enya mfa so you see Ghana ni business on time it's like tax evasion on time person ne ma mo beda ho and I think say we hear Dr. Bamia maybe almost start here we must commend him for it he said digitization how he say we hear Oshe call online what they say Oshe ni ade kai obi te so pom fin na the girlfriends nominate the classmate nominate the busiafo he say yeah one point say we be transparent then ko ye katasumo mo but I think say we need to see how best we can capture all these businesses into a certain wider tax net and no more and bibia we are you meet resistance
obenya wo mo be so retia atia mo because obo wa otimi na say as oko to sympathy because of first say e be kwatia no now I think say dollar ni de na ma bia no Bank of Ghana we $790 million here be ya e be bia so we dollar ni abaye mu ekoto ne ma to da oji dollar bia koto be IMF scan $700 million ba na say MSM ska be $790 million IMF de no it ska be say eno na mnya sa hesap no they say edoma so na producers e be bia sa $790 million no if we are eba abehye economy nim Bank of Ghana e be gina o matimi e dia control because onu kites kana obetimi dictate rate ni kakra say be ko ankrankre den bisa wa nsema no pay yo say si Brevina Ghana or Heritage Fund esi kan bi da ho ye ho chie ya kwa fa na de aba sa sika no me kai say aban ba no me say nkeda ho for enchirima any ade bem say Brevina ban e propose to parliament say ko ma na kwan no fa na santum gi se di achire na process say ekosi sen says can oil sika kas enchirima na be na say oil na to awie ne bi mabio a then say to oil and then just says can Heritage Fund da ho a ya ho chire bremu pa oil na sa no ne ho chire na ban person ne sa bom bribia na position I saw mo ntwe mo ne ade nti ebehwe but ne nyina mu no Kwame you see no kre no kre aban spending too much okoto V8 530 something ye ka 512 ye ka no asa kwa 39 begu so na say okoto no Kwame wo de siri na ekoto wo de dollar na no ada ye say SP special vehicle a wo bom tell bibi Germany brain bi na ye VWs ama yen SPD esa ban say ayemre agogo ka enkokwan so ka enam kota so e free flash staff house baby ehye baby ye fleet wo e tu free ho ko airport ko fa ga ayi ho let ne ko no hotel on ba conference a e do ma ko park no abre ayemre say enam angwase kwa so ana say enam ka enam tata so ekohi ka enam tata so ekohi enti ye fa kwa bi so adane ama ye ho atonton ama ye ho ne akoto na no Mercedes who cars Benz and 50 plus brand new ones them house ro na me kai no na yakoto eno ye nara na yakoto David ana ye one na yakoto David ye dollar na yakoto enti ye spending e ka ho bi ye ko chata plane ma government aban tema na do tema ye de sini etua David ye dollar na etua penfo nam ne ye ko hin ne diti ayi friends hotel you see we must sit down. And then another Professor Jim Ndia Kasai, Papa on the Chief Executive Edema J. Kufuor Foundation. Now can say, look, homegrown policies. I am a bow because policy is saying. Then I person we yam wow. Yati one say you be the local rice nana. And I say be karisi kakoto foreign rice de perfume hono and I be diana. Yati one say you bury ya hasam one nana. How me exhaust. Ya tell one say planning for food and jobs. I fail and answer I fail. I champion say operation feed yourself. Obia wa fitri for BBC ho ana. Na na esu kube be di mfia hin anyin. Na no yesi abe. Ni nyina ye buy them for a long term. Yeah. Obu okura kube oni obi kira abe. Obi kira ngo. Enti can we look at the immediate effect? Short term and nipa no say banchini. Pa kwese je be kira say manager for the last 5 years or more yen to banchi da. Okay. I'm a feature quite banchi go. Quite banchi. Yen kwari ya lucky yen feature ultimate do ya money. Na now can say be say planting for food and jobs no aye yi na anye yi. Afri ya kotoni na do say ye, o say anye yi. Na say eye yi a. Say ya banchi makuma eye enum 20 cedis. Which means say baako ye de baako na be to so. Na say baako 5 Ghana cedi. Eye yi a aja it is staring at us one. Why ye kombe kumu. Me can maybe I came 5 years ago say come ba. Nema na obaska de kotono. Wanya scam one dia unyi one kono de na come de homa. Where we are now. Na me ka say buffer stock. They are not operating as how they are supposed to operate. Ebiane na ya ton na ekwafana ye na aba no. Bayire utimi de bayire store bayire mani de be afi. Man can you say betimi be 2-3 years. And the second school for you na 18 Pentecost say that may be one young clay aduani. Aya unim na dano na yura afiri okoto na o kan bibi say bayire okọ brown half no na ade na ho no F wo ho. The capital city no baby nipa doso wo no enye brown half wo.
Accra no Kumasi ne yase hanom no hana nipa no wo mo enti se aduane efo ho no na reflect wo hanom a papa enko ba bia e ho no de betumi nya bayere ebi a 920 cedi ni ade ba so nipa de nya bayere 920 cedi wa Accra eno na be affect onipa no ne botom esa se obi afisoro ho o me fita Mali o me fi Kumasi o me fita Krade obi aba odani kire nkran enti nipa na echogre ho ana aduane ne kofa mu a enya effect onipa bebre so enti aduane betumi abu e ba bia o ka no by ahano mo sade sector hano no ebi ma ha enti na me ka se ne o ka se planting for jobs hwan no enya adwuma ebi ya adwuma ba bi na me hu ye de a ana ba bia ye tin so enya de ba ye adwuma ye hu ye be hu ne ba be ka ani te ye adwuma ba bi ma ye hu de omra me pa mu nka on de hye ne sase onye na hwe ne nema ekofa no na ekwa I mean see ohwe ensema na papers ahodo mu a and the World Bank and IMF abom se on behwe na Ghana ekaye de no oma ahwe mu na om de emu nsama kasa betu dwa no om so se ne ekeka ne ne krofrata de mom de ye ase yakusi ade ne bi enti da ma bia eden se tena se ma awo ene be kire se mo kan se na nitie na ebia ministry ni ntimi nkamu no kre enchire. You see, this is where we are. You can never eat your cake and have it. We do nkosia. Now we no. Bahu. Ene kwame ohwe ensema epiepia. Kumase adwadifo say na otwime di ani mo so betena ase no ma jai niema omokra ene ade no. Enti Kumase traders threaten to stop import for 2 weeks. And asem na aba. So Kumase wonu so no aja uyi nkran no a ba bi adwadi koso pa no nkran Kumase ebi adwadi nipa di dwapa so ko yi cars ni ade mpabo ye ni ade no so mbejai de a na say afi we ne bayire afi we ko ye de ye ntin sempa na nsempa no so ayente no eno na sha se o hai na onipa na aja onipa na discussion is as on hwe na economy ni ran no omo no homo de on na ensa na esiense sen ene mpanifo bi se senana do hwe na ontimi enyina ampamana odie ori assign na onfa ko be fufu no obi mra afag free bra na MPP opposition omoye demonstration hodo etai abanyachi se nanado ne MPP achipa ne omna asanda no zabi adene enkoye or say reassign for Yata and Dubuahin if you can't sack them afag to Akufo-Addo a story nini. The Alliance for Accountable Governance, AFAG, has called on President Akufo-Addo to reassign Finance Minister Ken Ofori-Atta and Charles Adubuahin if he cannot sack them. According to the Alliance, the two ministers have failed to curb the continued depreciation of the cedi. In a press statement issued on Monday, they asked President Akufo-Addo to reassign the two immediately to salvage the situation. The Minister of Finance, the Minister of State or the Ministry, Ken Ofori-Atta and Charles Adubuahin must be reassigned, they demanded. Also, they have asked the President and the government to punish persons engaging in illegal forex trading. According to AFAG, these persons are also contributing to the free fall of the cedi. Some forex, I quote, some forex restrictions targeted at persons undermine the system need to be introduced from the central bank through the commercial banks, the unlicensed forex operators, except of the statement demanded, and I unquote. Wow. Meanwhile, the governor of the Bank of Ghana will on Tuesday meet managers of banks and operators of forex bureaus to address the depreciation of the cedi. The meeting is also supposed to fix what the banks say is the overpricing of the dollar on the market. The local currency has depreciated further to sell at 15.20 to $1. That was as at yesterday. And this is about 3.4% depreciation in less than a day after trading October 24th at 14.70. Information Minister Kojo Nkrumah at emergency conference, news conference on Monday also outlined plans by the government to respond to the depreciation of the Ghanaian currency. You see, and all kinds of no more be share no money a day na forex bureau operators, managers of the banks no money a day. But you see, the government must also check its spending. Ask me. Say, onum be share saying. Onom kushia ena omo afage say they should even reassign the Minister of Finance. The thing is not up to the task. The thing is not performing. Ena Adubuahin say government of Minister of State at the presidency, and also on a friend is a finance near the day. They think those two people should be reassigned. Now, moka nyina. Everyone said Dr. Boemia, ade musrona na momo nidi. Baby, head of economic management team. Aja baby, ukodi kwanim na kono ekono ti o keka
was asrafo na de bae na na je se wo osahene no wonye ntie se wo yikom enti osahene wa ye din se Ghana fo bi se o meka bibi na no dollar yi wo so ni mu adwuma wo adwuma Bank of Ghana we na akoka obi se NNPP sabi enwuma abaso ene yeto Kwame Agro abaso ene edi wana wa ban wana se fa man ne shenesa enti se enkobo atamus di anaze enkobo pakwese mi atadi anaze mo joma ma aya unze omane wo mu no ye wo eye wo mo etu ma mpanyin no mfo ne ade no enti o betumi afra na ka chense agya wa na ko kan digitalization ni ade wa na wo ye sabri ade ne age ne nsem enkonko kasa unze so obaro be kasa dodo okasa no na obre nkrofo okrum dodo na okasa na obre nkrofo okrum izanse o kan se cd ye beche no dollar no beche cd no beche dollar na koma eye police panyin yentumi anche no o de ase na we be ye we se yentumi anye wa be gina ho no meka se wonya Ghana card a eso wonfa so sen bridges ne ade na se si ade na ginsem ma ba bi e kwakodu no unya eye $1 se si a se wo sika ni wo Ghana na okro ya ba se obo betu yemfo a enya ade obi abetie o enya ade obi abetie se wudi kan no ye hu ba bi a ye kofa ye hu ba bi a kofa nti sabrede oho wote ne yekọ wonim ne yekọ so enye so woni otukwan ya mampanya be de eche wa man mu man mu otukwan ke bete ana wa edi awa mu osahene no wo de asrafo no kosa na tu abubakar kan wo mu wi o tu abubakar kan mo esi nipa 100 ene kosa na mu 70 etu akom no mu go ayasabia o ka se wadi nkonim. No, but Kwame, there's a time I also Dr. Bamiaba out because Uyobia, Kanye MPP ma Bami, say okay, cancer man for Judy, we are more Bank of Ghana, says Go Kroma, Yanko Bobosia, Bosandi, see a Bobro, near see a Bobro, dollar and a Dimrique, Doc. As Okabi, meanwhile, Ukrea, Ujina Konoa, Unya, but to Frank Ama MPP. They say we are gonna forbid any Mujidi at the Edisa branches over. He's supposed to come out. He's supposed to come out. Silence be ready, yeah. Then we catch it this year. Aja unze dabi a meka se mi se ye veteran no e ka asem na ye ka ne o manfo no e ka che se meka o enya anti MPP asem ne ade no papa ba omia ugina simpie so e ka e na me ye we ye wo economic gurus ye betumi ye we dia maye mo humba he ha mo ene ate afa ho ye ho yira ye nti wo anka wo ye economic messiah no ba bia ye fafro no e wa ne fasane economic messiah de ba na ba beka Ghana for nya hufo Ghana for se bi etimu nya de sa e wo se odi ni die man na sa ba back which say wo se me kan bibi abaka se be ye ayi is it habo e wo Cape Coast se here takra de moma Cape Coast kwa mu apa apa wa eti obeka se namfo se wo mayi nanimu eti come back and say wo se kan but e be so adnimu no you say enafem na mom yegu so na nado wo he ne kasa ma oso agitum so nimse kroma yede na yenya botrebe yi where is and I say opening jewelry and so sent Dr. Bamiaba say obekasa doctor na nado de wo si akọ they say na onya ya obetu franka e wo se etumka na silence bebebe de na Ghana fo gidie wo mu no ebekọ fam kwa mo ne menya adwen oja woni anya say gidie no bekọ fam bedu ba bi no onipa ne hunu kro hwe nanim eno na de sa ohuro no sa ne ma ne ba no baby mu ayedi o ma me kan hwe o edi bo se bia da kuru bi na e bia women fellowship for ya de bi na akopie wase upie wase wa na ne nipa di ho e bia eni welcome eni je na koye ohuro e say wo na be ka che say wo intellectual property no say betwe sisi o man no sisi na o man age ne ho no ye hu edi dakuru bi ne say o man panya bi de chie pie o ha no ma nipa ni nyina di o say yo beko o say yo ni mu na koye ho ye next year fedie ye ya be fo na e wo ma emu ade ne ade sabri ade na ba aye ho e papa yin na nka wa ba me na me ka say metumi aye we Mr. Digital Man metumi aye we se ne o ka no but ye hwe ya ne ye ntumi eti we de esramo ye nte hwe mfi unchen ye eti da ma bu ko pio ba bi a eno bi ena de ohuro ne eba no ne je be se na nanom asofo mpanyifo ne ade wo se Dr. Bawumia o ho dia o ma ente ne nka on kasa go baby aye ko no e be baby ahwe be chie mare e ya e be baby ahwe be chie mare e jo ho mo de omra no me kasa na ebi so say yesi oba so chie dwan ya na bi osiesie no Kwame na ebi do ne koma kuen ya na usiesie o da be ne koma kuen ya ebi o first strategy o be ba Kwame baby e fafro no
I'm saying, yeah, Archie, minimum say, and Nanado Nama or Namina or so called a pro Ghana, Nano, Asante region, where civil Eastern Yadia de Kwame. Dr. Mrameka Bibi. On MC and I heard saying Crofo and Anado, I don't know, yeah, 2 bed do. And I'm saying, when I'm saying, wait a minute, who no bano. Some man for who not change, who not change, hey, the who, Emua. Hey, the who, Emua. And I was obedient, Muda, Aja, Ruben, Dr. Baumia, of a household name. I'm a friend, you know, I'm a friend, you know, and I'm a friend who. They say, I'll be at home. And you could pieces here that they are some other. No question, woman say, Omra, I'm a coming chain. I told them, so last time I want to say, a fellow Ghanaian, or my penny by Casa, Edabe. You bet TV show by Casa. I don't know, Coca Opa Hons on San Franco to Abamana, no pay. Oba, ever Casa say, if you only, yes, sir. But last time I won't be an out TV Edabe. What's the COVID bring more MC from me? Americano. And the Gaugrana open one pain and ya. Come on, Dr. Bamiason to us way. So, Dr. Bitchina and Switchy. No, I don't pay Yanshan, Summer Wokumasi, and Crofrata dear no Case, Kwame. Was it? I don't know, another Sebiana, Usranaze, or Domo Brosso, into the Enya, the Onium Frabemwa, or mom baby food for Nomo. Kwame, what are you thinking? Because Dr. Fria could to see her, Jambaf, more Crawford, Elizabeth May, Finance Minister. In then a Kilfrate and that position, and maybe MPP or Catching and call for say, position of my toe, Michiamo come over to me bad. Would you give Mr. Cano? Who be James Mimon Puntu? Machiamoka. It's coming. Kilfrate Chakana. Yeah, who is it? Yanka and the son winning team. Anka and the son winning team. And he. To go for the bomb side film, just say, Grammy, and Upe, just say, Monomane, come up, Munya Dina Montias, no more. And I two. Yamekan say, baby, I did not practice a good no. Obia Beso Baba Jenum Guasie. Couldn't be. I general make can be say, Okuma radio, baby or Peja could be. Would you be a new cry or Ghana managerial system will better Hanoma? Obeko, baby or Peja could be. Now, Oba a ryan. One emra. This is a ryan. It's one emrano. And yet, Boadim, yes, if I go to school now, but I in Colani, only 30, no more classroom more. But I go to 29, but I to 30. 30 years old just was here. Who just school now? I read 30. It's now it's even MSC. Yes, it's even MSC. Oh, my Penisha, then I'll go down with you. Who's a abbreviated to something to you know? What I said, Famiko War, no, how many matam for something Baby was no kind, or Famiko War, no, how many matam for Engongo. It's in the idea. Someone say if you go down on the back. And I didn't know still away a finance minister now. It's a dear child, dear bay. I dare say, Uncle Bibian Chay. Uncle Bibian Chay. Brother can be Chay. What's that I say? And you know, your best Obian Pese or Beba Ababeji a year and Gracie. Oba this year, then I'll have him. Style near there, skill near there. Magic when I will say, information minister can say, almost share. Can be on the fast so no money a day. Say, oh, yeah, quite near there. Quite near there. Quite a bit of music. And as you catch a man for say, Unfa way so, we are. I didn't be ye. Yeah. The information minister and some of kind is government roadmap on tackling economic woes. Okay. What can I say with you? Economic woes, no. Government roadmap on tackling economic woes. And yema a buying dear good quamwa or how near Titania money and name we know on the first one BCC, no. And I tell you, so I made a mistake. Second one or first one here. Bank of Ghana to meet with banks and forex bureaus oversee depreciation. Bank na ye cray, no. I know never go for basis and was the Bank of Ghana and bank for ne forex bureau for Bessia. Bank in the money, eh? The commercial bank no me a war home you must say no. Or no Bessia managers no, Ebisia, na a nebnea, na or my chance. Was a 790 million biba. No, maybe gave your child the 2 horses 790 million. No, de facto prime minister or says 790 million biba. A baby Ghana economy, baby, if you never and now just no musia. Come to the second one. Economic management team meeting on Monday. Joe de enemy. Economic management team, Dr. Bamia, no Bessia,
Joda. Say me catch now. Me catch us about Kodra na Maya. Osisi no. Kwame. I did see I couldn't be. Me say me catch now. Yeah, third one quite in there. Kwame. President to chair cabinet meetings on Thursday, Friday, and Saturday. Papa, if we chair cabinet meeting, cabinet meeting no chair. What are they going to discuss? Kwame, Bafo and his team are going to meet. Meet over what? Yeah. Chair, yes, sir. Obesha Thursday, no. Oshia Thursday, Friday, and Saturday. Thursday, President will meet or chair cabinet meeting on possible reshuffle. Oh, sir. Friday, government will chair. President will chair the meeting to see our spending pattern. Saturday, President will announce outcome of the meeting. And it's called where are the by end empty. Sorry, rhetoric. When they Ghana, you say Yatraho and Kwadan crack free SHS. It's all crowd you might be. Sanema way there opening Minister Moa would the Weber tour because Bank of Ghana to meet Forest Bros. See this study said then they go show and economic management team to meet. Monday, the dad almost Joda and Omesha. None of the Omshano. I don't know if you come meeting a kind minutes. And the Omshan, then Omea Anya Yadruha. And third one, President to chair cabinet meetings on Thursday, Friday. Kwajo, Sanema women. More from a far. You move Ghana for your trust ally. And meeting out to my what I say. Head of sports for we count for we bra for we share we say and then you know you expect head of sports say or the we be go akwam we and the meeting e kwakoye no obia de na je obia yeah the nyam kwakoye dey no makoka kojo ponkroma kojo we fine material fine gentleman material Ghana bet me someday remember now dey ba give us that respect. Don't try to underrate us. Now we make sure they wear the brand and media house be a fan or near to say Bank of Ghana to meet Forest Bureaus over. Oh here at the Okaso baby to one must say to assure them of constant supply of dollar. Dollar and be a 790 b. It is say no bank be a bit maybe 200 be a koto and I can be 2 ayi and 2 ton every 200 no what ton be 150 pound 50 abejibi. Never record bright just what to ampa. How much does it? Near the other. It's one way what sending into no mukusia. Now economic management team to meet on Monday for what? To do what? Previous meetings, no. What did they discuss? Aye Juma and Juma. Are we not supposed to know the boy? As Ghanaians, are we not supposed to know? Supposed to know. Now third one, which I said president to chair cabinet meetings on Friday, Thursday, Friday, and Saturday. And the meeting agenda be anyhow. Me de kwame ne misaka nyina ni me de agenda o ma ye producers ni mo story no ho mo fama ye kan ne hu de kodi a o trans ya word any feed me nda na ye committee kwame stand me call planning meeting review and planning it was the first day and arrival na ebia second day no presentation third fourth day no ebia say so hu e say hu ade nani so ne ehwe move for we beto we dey too big emuda hododo yente say I think upon go young commands no no kwasem ne yame anim hope say yenya e woni mu say obeye information minister ne ade ne mo obeye de aboa omanti asman Ghana no no kwasem yemu bi yedi wadi ehwammo ewura kojo upon kroma wadi ehwammo papa ko ne yehwe na ho odin se ne na oye ne niema fa ne ade na fi yebeye no minister na nkasa na niema okeka ne niema bi oye no a aja agensem agensem kojo upon kroma agensem me see ninja na nado ontimi nye reshuffle ne se min nkofo bi mana obi aja me se ano se me kwa obo ye me finance minister bi ya makatu ya majinti ena ma be ye any surplus ai kaka majinti ene ye bebo ye kwa mo yem na ye sa vs fufure be na bia metimbi na mama vic na mo bo akiri na mo frɛ hwi na ekoba eno na betumi aye na se apa de adwuma de obi ani ho betumi aja no kra na ye ka araba wait me text message 0551 667755 and 0270191971 bought non kuno apa minutes do me as 30 minutes after 9 obetimi afre na mse kwame say ye ni nyane ye jatu mu a o frɛ no toma now so the one do sema ba kwame ayi train keteke o ka anyu bia ne nkwa ne so keteke nam dade so ebrebi ye kwa sorry na esi obi fa enwumbra ne fa nje offering mo fa ba ko onno nse danye we papa na
obi a ma ye nyina abre ye tie se wa manyo so keteke nam dade so jam emu ni panyin ko thank you ene keteke ho na yewura amewu oye in charge as minister sector minister kwame ene akade na eno so atofom ye beka ho asem na ewi a ye kai se Ghana fo minim ne asi na ye han enye ne ebehunu ni ene Dubai tabono ato enkro aman dunkro Ghana ka ho na Ghana de nke sini ba bia ya transi ama hoho ene Chinese fo nyina kita ye Ghana card ya transi ama Nigeria fo ne ama foforo abegye passport no na mo ye niema ene ema edi money kwame ye bedo masoko na sa na no yenhwe sa keteke SME kedeka asem no kwame abewu John Peter Amewu na oye or they say sector minister so ya we entene na ye ka railway ho sem adwumefo no anya brese krodom na tiye railway near collapse over no fuel non payment of salaries net contributions. You see when anya koka kwame obi to beka se bia MPP na ye beka NDC ya beka CPP ya beka ti safu wagu abai kasimu nye de nam ba na do ko we ye make cast makomako 42 kwam enso le gu cast nim en de keteka eko takwa na no die mempen ho asem ne ade ne nam hai kwame en ne ni na ne esifu omnya fu mfangum ye de gu bi etim ne de nam ba e jina ne si so eja na keteke no eno isu coal na fuel no kwame yes no yendi die fuel yes no fuel baby okra omisu electricity ko South Africa yeah oko America omisu electricity wow kwame I'm sorry nimra na tie fontie workers at the Ghana Railway Company Limited are crying foul over inadequacy which may lead to a total shutdown if not checked. Already a passenger train and another manganese freight have been parked as a result of inadequate funds to purchase fuel. The company currently cannot purchase fuel to run its manganese freight as well as the diesel multiple unit DMU, a passenger train, according to the Railway Workers Union of Ghana. The union says another challenge has to do with the salary arrest owed some staff since August 2022, which has a propensity to affect their welfare. And the union for no and letter to hey. Salary request number was most starting free. Grammy or say. This was contained a statement signed by General Secretary of the Union, Godwell Entrama, on Monday, October 24. And in the communique, the union called on President Kufuor to come to their aid. So what is the sector minister sitting there doing? Ne kana de kwadwuma fuwa woman na fuwa nim. Agenti ye tuan panyifo o manmu kasa omunye den kra. Esan se anka keteke aja odaroma ye chi ha. Kwani bi da ha. Kasem ya wachoro omo na yema aban nyansa hye it suggested that the government directs the release of the revenue realized from the auction of the scrap metals of Ghana Railway Company Limited to purchase fuel and operational challenges to save Ghana Railway. So omo na die tintim kwa me kakraka na se aban sesa ya sim nyina ama o hye no ama nkrofo to scrap no se sika no anya bia mo famra ebetimi asewu company no enti kwame we na akoka obiti ba bia o se anti MPP enti kwame fuwa anyway nka se fuwa wo ho ye omo adwumefo ne kasa se ene ya hwe betum ne nka se o ye ntum omo boa. This is the reality. This is the reality. Kwame mama ka say statement no ha Railway Workers Union of Ghana LB Labor BBB na way of TUC Ghana headquarters secretariat Takrade Habo Post Office Box 183 Sekune Hall of Trade Unions Post Office Box TU 13 Accra Office and then also GPR S number WS20289-399-2 press release Omotoni United we stand divided we fall. Okay. And he was say Ghana Railway Company Limited GRCL collapsing 24th October nearby Yenra. The Railway Workers Union brings to the attention of all that the Ghana Railway Company Limited is gradually grinding to a halt. The company currently cannot purchase fuel to run its manganese freight as well as the diesel multiple unit DMU, a passenger train. As a result, for the past few days,
all the freight trains as well as the DMU have been packed. Aside of the inability to purchase fuel, is the overwhelming debt burden of the company, including the non-payment of salaries to some staff from August and the general staff from September, as well as workers' welfare dues, SNITs, credit union contributions. In view of the above, we kindly call on the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, to immediately direct the release of the revenue realized from the auction of the scrap metals of Ghana Railway Company Limited to purchase fuel and other operational challenges to save Ghana Railway Company Limited. We wish to place on record that the Ghana Railway Company Limited is a state institution and everything possible must be done to salvage it from total collapse. Thank you for and on behalf of railway workers, Goodwill and Trama, General Secretary. Question the number of home cantum, the number I didn't say. Now, you say, and some are working, what you two no quarry, any idea, any, who sem na betu, Kwame. Chief, no question, say, Kobasa, na a hard drain. It's answer, Osha Ghana, Hanum, ye transport system, and man nipa, which in Bibrinanka, railway need to me by. Na ababeboa se na be ya adwade ni ade betumi akọ hwehwehwe na fi baby ababedu ene se railway no nipa na ya adwuma ho no kra no ne contractor fo ne ade o musika ene ade akokam afi fuel kra akokam dia ene na se ne yete ya no ma ye ka se aban ne expenses ne ade na ekọ aban workers na ho no ha adwen no yampa se railway fo a yes ye de babeboa ema ye transport system no etumi aba fam kakra ma ne ho atumi ha ama ne se ababe ba se ye de omo ka fuel kwa ntimi nya sika ne entobi ema mu fa nya adwuma na sika na hefa na afa sika na hefa na afa enti yenwura amawu omra ono to mra mekasa ebi ana yaka che ne se sika no ho na mu pese de ya de foforo aja me de bia meka edu sa abre ya se next year 2023 2024 na election year I'm for person who this cardiac politics election so I'm country because we say na my si ba ko mienu miensan de e na hadwen enye ba ko mienu miensan ato aso enti be sere mpanyini we die se fu epo na ntimi ntwa workers na etu on kana contract etu an kana mpanyifo ho etu on kana enti you repeat am obetumi aka chem say yenya sika fanto eye fuel ne fan power coaches yi no ono onko adwuma na onko adwuma ko ye dewen onko adwuma de na kwa ye esa se adwuma de ahya wonsa na osisi ya na trains ne na coaches ne ntimi enya adwuma biwi ana wo nya sika nti wo sori anopa wo tena fi ana ko office wo workers ahin office wo tu omuka enti no maza nyema we na akoka wo kan bebre pe ni obi ti baby kan kona ko si o komanfo no omo abayachi na no panyi ba ko ka se yete ya na edidi president atem atem said se bi o ka fra se ya ye na se den se ebi na no che hine kan no na ye kan wa se mayo enti se kwa bi nyina ngura se fo mo kra ye aprede munu to munu ni ba munu kwa mante ne mo ne on munu Gary, no chrome ni say. You see, koto dia ne bodwe anadia esi entwa kru no. Aja wunim and I think na me ni vibe say Jones in Efa news no. Em say Dangbe Presby omo ye program bi 60th anniversary. No papa ba ko bi sa say na yenwura mate ni obeka say nyansafo mu ohe no owo yenfa. Cause niema koso ase obia enkasa enfa ma etimemfo no bisa se yen papa amate owayenfa na niema etochi no obia enkasa sa no Dangbe panyi ba Professor Amate no bibisa president asori panyi ba no bisa ewo angel news ni mu se owayenfa empanyifo a yene omo man mu omo mra mekasa ye papa no masofo ye papa no lawyers ni judges ni ade omo nyina mra na mo mekasa se sika ni bi ho a yemfa nwura oman ni nipa ni mu ni emu tete ni emu nkoso ni mu isa se ochina we asi ene railway for na so omo beje adwuma yi o Kumasi force na so omo nya adwuma bi o ade bechi ahwe be ko teacher for so in a month's time when the school for some adwuma bi enko school bi adan ya teacher ni be ka say minya law reference ever my school
Esa se ni ma no kwa na ekosoro enti ya teacher for enche bi teacher for be kasa nurse for so be kasa esa se ni ma no ekosoro ebi a oware contractor yentua ne ka na watimi ahwe no na wanya sika ne bi afaka akwa adwuma ana fuel so a ebi a ye de be ya adwuma be power na train aye adwuma na teacher ni atna train mu e de akọ because say obi o mfa say dobro obi okuntu nsi ama sama ne ade na nka the easiest way edemo edeba bebi say eye domi ne kwa benya no no train no enti otiwira mu wona training nya adwuma no de no be ya obedidi de be ko nanim yeah enti no ye wesere mpanyifo omumfa ne mangu akwan mu omfa ne mangu akwan pa na bebi adunde ehye pa yeah ame Dubai semi na ene ye behwe say ye na yatena hwa mankrofo atwa fufuo afa yatikoro yanum na Ghana de baby a yesene okwame unze zesia no unze ya se ope oye Nigeria ni na ope se okọ Nigeria America straight on ma onko iso be fa Ghana entino Nigeria for ni amama foforo abetra o mayimu a oma for yen edin ni ade de ato mo so obi betimi akokra se ye friend no kwame da kwa na Kofi Anson baafo so we no Nigeria ni no the Ghana din net wo se bi edin sem ho no the Ghana din no enye ni din o nanso because or the Nigeria din na se krofo so din ekwa ma ne ntra kro su no ene be fa Ghana din na kwa tra ho enti ni aba we no ese mpanyin hwemu yie obi wo no obe no nye Ghana ni edin ne dan so keke it dance okay na odi di bon edit ya yeah story no or say UAE United Arab Emirates bans nationals of Ghana 19 others from visiting Dubai kwantim no to ene ukrosika so ko Dubai agwa me ma onko sabre obi don fo bi so do ko Dubai agwa me abo me yeah obi amane sani bi the story no the United Arab Emirates UAE has announced a visa ban on nationalities from 20 African countries seeking to visit Dubai. According to DW Africa, the ban takes immediate effect. Affected countries are Ghana, Sierra Leone. Affected countries are Ghana, Sierra Leone, Sudan, Cameroon, Nigeria, Liberia, Burundi, Republic of Guinea, Gambia, Togo, Democratic Republic of Congo, Senegal, Benin, Ivory Coast, Congo, Rwanda, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Comoros, and Uganda. According to the German-based news outlet, one of the reasons given for the ban is that many who arrive on visit visas end up overstaying the country legally while working without legalizing their stay. This comes merely a month after Nigeria's foreign ministry announced that Nigerians under the age of 40 will no longer be issued tourist visas to the United Arab Emirates, as the Emirati introduced a new visa regime and has stopped issuing tourist visas to persons under the age of 40 years, except for those applying for family visas. This is not the first time Ghana and other countries have been barred from traveling to Dubai. Emirates Airlines announced on December 28, 2021 that 8 African countries will not be accepted to travel to or through Dubai until further notice due to the spread of the Omicron COVID-19 variant. The countries include Ghana, Angola, Guinea. Now, I mean, maybe I'm Ghana sheshem. Now, you see, Sansama one more came. Ebi mo call for business ko fa ne o manom ne ade eno ka so bi so a oji tourist visa no kodura o ma no aka kro no ye djuma nom ne ade sine wo kan ye be hwe mu no na ebi a onye Ghana ni kro Ghana for a passport enti kwame ne DW Dutch Villa e dia ba wo ka Dutch Villa Africa ya tibia ye ka kire we enti kwame ne die che wanya awie school go school be ja Chewanya we school. Akwani akro de kwame okwede uti obi dun for kwame medoko Dubai ene yese immediate effect no kase ye adwuma. Ya unim Ghana fo bebre e wo Dubai ho ba sa ha na beba me sister ba ko e Abigail na ofre me no ka che me se ro no ka che me se ja ne amanfo eye ho no enye no nwa se be bande omo en na ba mu yi ne amanfo o se obi wo kro onye Ghana ni en na me ka che ho no obi wo kro onye Ghana ni onu anim se asemase we ofi eye kro we so na Ghana din e de ato ne ho so na nam krom ho enti no mo ya we say sa de no ebesi ya no mo ya we pa mo ya we say ebetumi abande omo esan say nipa o say Ghana for no ye mpa ye ho asem Ghana for mpa ye ho asem
say am robbery cost be you are senior afana baby employing na achi you say Ghana ni wo employing na achi obi into nipa ne nam no the Ghana di to no so a na yesu nyina so yetuntum arafo won ye kokko ina eche no say Ghana ni a no ogan where do you come from? I come from Ghana we Ghana ni o ka say Ghana no so what I say you know hardwin pa 30 minutes after 9 as I said yes it check you know 0551667755 and 0270191971 kwame yenya entie bi se yakopon bo a yenya mame hwe no information e ba ya ni ye kwame ye beka Church of Pentecost kwame wanya entie Church of Pentecost builds a prison reformation center at Insom. Ebedi ho adwuma center and na pay bonondu pe His Royal Majesty o say de kwesi Akufo-Addo so abiesa ene o say Oma Akufo Heritage Foundation board members omo nyina money yo omo tin kwan so congratulate the Akufo Heritage Foundation on the inauguration of its board members Akufo Foundation Akufo Foundation for yanyantie so omo saka sika bi free World Bank ya omo de be mpuntu o kwa pemam interne ne omo pan ho board atanko nwa titina for omo be hwe atoto say enkrofon form proposals mra ana say ye kone say e bia culture ye languages and ye kwa pem ka say na atiti health women and girl child education health and security education tourism development tene omo betnas ene no do no mini deba kakra na okwapehene ene ni mpani ene makasa enti ebo no ndu a tv sports so be wo mu ni ade no ndu na osin na wonso akwakohwe sports be wo sport development astrotef ni ade enti sika no ene mpani be kasa na ye bisa sika no ya he akwa because na sika no wo he fa sika no wo he ekwame ye nkoda ro kai ayi advert bi omo bo so se enso na bo okaya na fina no ana ba ko so mu ye sika no wo he thank you ente yebe ko bisa se say sika na ba abeduru na ya he na formality ni den board no mani so adi hu ni den mo be ni den me de ni hia me titru pa me de beto manim ni se ye kwa pem kasa no eyira na no Mr. Anwa ewo Ghana Bureau of Languages on the Ghana Bureau of Languages and not ote akwapem dex o si fi so je adwuma na so ba omije mu no abrante kra no ho a odin ni to so otete ho no abrante ni so no so kope better offer in somewhere enti no ka say akwapem twi session ho obi ani ho ye ntim nyamranti bi obi a we university bi o ye akwapem twi hwe training colleges ni afa ne nkotena ho na yen so na sene ene wo ye adwuma na ye do ko akura MPB ho a o ma bicycle ana moto ana o ma TV bi tape bi radio solar panel bi e be mo wani age na wachi ya adwuma no ti samrante no ye fa bi ana se ye se de bi kure ko school ne ko sua kwapim twi ni mai na ye fa wonko sa ye dex wa ye nyi se e be bua ana e be di ni nya ne ma Akufo Foundation okay obra kwantu Enshim abrakwantu na kokra me bisa question kenkame enshim sankofa dwumadi no enshim ya te se akwapim kuro biara e wona guru a odi adenkum ehwan osuede e wo se ehwe na sane ma nyina se da no kwa oto nsa from ba ko oba ha air condition no se eja e wo se sane ma nyina ehwe afei kasa na ekono de na betimi aye competition be na betimi aye nkoda yi be kanwensam ni ade wo kwapehina nim ho ne ehwe na no ada no me education exhibition nkoda yi ba ye pese ye kasa no eda no osuma me call gazette ni we handing over no abrante ba ko friend nana young boy okodi first wo talented case ni papa o friend me say o eja pese me dia abofra no ba na me say o ene na kenkam ne beboa ofa ne mra na no mo call gazette ye re kasa o kasa be okatwi akwapemtwi no kan na omo ba ha nyina aka akwapemtwi what American ya de no best still so katwi no akwapemtwi no e wo se ye die enhweso mankwada no okoma radio ebi ne kenkam ye die si wo ye ka akwapemtwi se ye be omanfo ni beje ho ya de nti nyina no omo hwe ne so se ye betwa sika bi a
yɛde bɛyɛ sɛ yɛkasa no ɛnyira yɛkasa yira deɛ a na yɛabɔ din ne yɛ identity ɛyɛ yɛabɔ su no ne ama no ayira sɛ wurɛ fi kurom hene abɛn a wurɛ bɛgu ase ɛno nti yɛbɛserɛ ayi ɔde sɛn nti ɛbɔ no ndu a ɛbɛhwɛ ne agya kwan no akɔhwɛ na wode mu nsɛm ato gua na wabisa relevant questions mea koraa ɛbɛdi afɔ ne yɛbɛtie bi na yɛbisa mu kosa ahodoɔ ɛno twɛ mu a ɔkyena yɛ okudaeɛ ɔkyena okudaeɛ ɛno nso so yɛnya nteɛ sɛ ɔkwapɛhene wɔ dwumadie sononko bi papa bi ɔyɛ black american ɛna anaasɛ afro american ɔmdɔmpɛ african american bibini bonifoɔ ɛna ɔbɛduru kurom ha year of return ne ade ɔne na mu a kɔpie mu onyam bɛkyerɛ onyam bɛkyerɛ ne yɛ tu yɛse kofodi akwan so deɛ baako ha deɛ na meke nyam bɛkyerɛ na ɔkɔpie ɔse kurom ha na medeɛ mɛsoɛ ampa ne nyane ampa ɛfrɛ papa no diallo atumi agye asase hɔ na ɔmayɛ ne nkɔsoɔ hene na mpuntu ɔde ba no mene woka sɛ wɔsi library diallo kakaka na library na wasi no ɛna wayɛ sɛ dama biara no ɛkɔapem nkuro no nyinaa woabɛnya asase ama no biara no the same library design ne biribiara no ɔde bi bɛsi hɔ ɛde ama wo nti ɛno yɛ adeɛ a yɛnya ho nteɛ a ɛkyena akudaeɛ ɔba no ne mpani abɛsɛ ɔsi adeɛ sɛ ɔmɛhwɛ nnwuma pa a ɔyɛ ɛwɔ ne mpɔtam hɔ abere a ɔsi ne nkɔsɔɔ hene no manya nteɛ sɛ na corona ne nti ɔma ntimi ammɔdwa dataa anana di yɛfrɛ no coronation no nti afei na ɔbɛyɛ ne dama biara no yɛ kwasa yɛdi anim mu hɔ nti ɛno mu na ɔde nkra ne adesɛdeɛ babɛsto nsa frɛ ne wura sɛ ɔdaroma ɔntwa da so ha bi na mesomasi library pɛ sɛ nkɔda ne sua nwoma titiw akwapem twi nwoma ahodoɔ ɛdi aprakum no yɛde nyɛde bɛgu hɔ teacher krantin no ne nyɛde bɛgu hɔ na nkɔda no akenkan bi nti bra na ɛbɛtwa nti ɛmsɛ ɔkyena wode invitation ne bɛba nti ɛsɛ ɛdi akyire yɛkɔbɛ sɛ nadaroma waba na ɔbɔ adwuma so ɛte saa onyam bɛkyerɛ dama biara sɛ manya nteɛ sɛ ɔde ne nuanom bebree bɛba na ɔmo nyinaa so aba bɛboa ama mpuntuo atumi akɔ so ɛno nyinaa yɛ nneɛma a yɛmɔ owura diallo aba so na owura diallo ɔde library ababɛsi hɔ nom a yɛse yɛmma ne yɛnuanom mmra mɛkenkan no adeɛ baako a mɛka kyerɛ temamufoɔ no sɛ agya ɛba saa a wɔhwɛ no afei yɛwia ho nkonnwa yɛwia bɔɔbɔ hɔ wɔhwɛ no afei homa no ankasa no obi a ɔnkɔkan bi o ɔkɔwia kɔ akɔtɔn ama baabifoɔ ɛno nti yɛbɛserɛ owura diallo di abɛ yɛsi wɔnyɛ biribi ama wɔase a ɔmmɔ no korɔ no na anigye sɛm kora ne sɛ ɔse ɔpɛ sɛ ɔma kuroma no ho tɔ mu nti mesifoɔ kurom ɔnɔfaa wɔm kapitafoɔ kurom ɔnɔfaa wɔm mmea ɛkɔ nsu ɔma ɛdɔ nti ama sika nso kakra bɔ mu nsɛm ndama bia no se ɔhene na ama no asase a likely sɛ ɔno ara bɛfa ho ka ɔbɛsi bi ama nti ɛkan ɔhene bi wuti a na wasate pa asase no bi ato hɔ ɛkyerɛ bi ɛma bu na nya baabi akɔ Kwame Ntwa no ɛno na yɛnua Dwayne Wade ɛna yɛre Gabriel Union basketball for ɔmo ɛba ɛnɛ ɔmba bɛsua okwapehene na ɔmo ba dwumadie yi bi na ɔna ɛbɛboa no okwapehene nti dwumadie a egu apa so no Kwame ɛnyɛ dwumadie ketewa okwapehene sɛ ɔpɛ $85 million na Astrotef Latekwan ɛne free nsuo no mu ne adeɛ kyɛsɛ nsu ɛnura ehunu ayi Kwati River no mu ne ade ɛne ademi no mu ne ade na ɛnya kɔ no nti yɛka kɔsi sɛ mpani sɛ na ɔpade akɔkɔtɔkɔ no yɛmmɔ naborɔ ɛnyɛ naborɔ ɛna wobu baabi to pampa so a ɔpa no papa so ma ɔpa ahoma so ɛnyɛ n'anum nti a ɛnyɛ n'anum ɔde nti madaroma sɛ barima si nsuo ma nsa na waham Kwame wokɔ ware kan no a wopapa sɛ yiwobɛɛ ma kyerɛ me womia wo zipo no wobate nso wokɔ ware a wopapa sɛ wɔso aware a yiwobɛɛ ma kyerɛ me na wabie wo zip na yiwobɛɛ ma to nsɛm wapae w'ani so ama wamu wahoɔden ɛwɔ he madaroma mekita wei mempa nso mentuma ni mafuo mo ɛne ɛmɛkyɛ wɔkyi nti ɔso ɔkɔ aban hɔ akɔpɛ mmoa koraa ɛsɛ aban hunu sɛ apema ɛgyina yie a ɔno so kita 85 million bi a ɔde bɛboa na kyɛ sɛ ɛni braba paa ɛna sɛ sɛ na ɔka nananom no ɔmo na ansase no nyinaa wɔ mu yɛnim ahemfo bi a ɔmbɛtumi aboa nti wɔde ɔmadaroma sɛnea yɛwura diallo aka no sɛ ɔhene bi a bɛma no asase biara no obɛsi library ɛde aboa nti wɔde ɛbɛserɛ nananom ntie yɛ na ɔmoma owura diallo asase no bi afei menim sɛ nsɔre no bi nso wɔ nsase
pa minimum kra no ye Methodist be passe ye shedu kromfo ase edu kromfo 25 acres 25 acres of church land amno ka say ye nya hwe wo so ye ani ye nya hwe wo so ye nsori man ye mfa mammo no so papa say obetumi asi library ana wasibi enti wo sere say ahemfo na nya bia asori for Christopher no enso emwa ezase ye man na ko school ho are you crying na mane Dr. Said Kumi na no say 10 acres crofo wo bi munyima na emfa mo akwame enche ye ne ayisafo bedin komo enti e be ma do na from but e kira yankopon bo a Planning for Food and Jobs ne ho asama ba government review of Planning for Food and Job program imminent akuafo pizza farmers akuafo a o ye boju ade aso ne dade do pizza na o mo kire say adru brea aban opompe imminent ho abehia say o hwe sa program no Planning for Food and Jobs no no ochina ye de be se fridge me be kan wasem and a Church of Pentecost Bills Prison Reformation Center at Nsawam Kwame story radio ma menye answer na akọ na aban say omo register gayi your friends saying there be excavators into assembly bia register excavator Kwame and rami hu galam say me kro minim say e bi koswa crophobia involve da ma bia me bo mu din me tetem pra okọ ufrin kokọ a maybe the praso Kwame pra na ye say you no be the to a platform business in the praso a bridge a train so croje na yes no be say most galam say ni kwa hwesora omutu no ha ayeba minim crophobia ebi MP ono wana nam say enti sa e na MC bi ka ho minim ani to form na me na come friend say hey aspense wo mate so ka da ampa na wo kra no odozi ere wo mo kire say companies be say 5 year register wo na chekire a wo dia ma wo nua edeje contract e wo ho na me friend no na ma say wo company we me bo ni nyina edi a kire no me kita di ni nyina say wo company we wo nua space wo dia contract we ade ba na Kwame metianso say wonu say say bi wo ye obi a wakoma nano na ball e mini bitifini a friends me tie kropo meka bitifi mo fa ma radio no so wo free ade ye nya obi ano so what dan papa na ekoto no say wo fi ha no radio ni ye nti o ye nya obi ma ne nka Kwame me dia me ho kyereme me because politician bi anya madam for me tro ne kapre me didi wachi be kan me bia MP ba ko free meeting e say president am say me nko ohima bi kra na wo ko no na me say me nko are eje force ana say general manager na ma ba meeting na wo de say bi onyesa hantan ni bi ahoma so mo fan chemi driver security mo nyina go baby krona ti e che wanga na bia wanga na onye o kire mo e mind game o kire say mo nyina mo nyo bia on level level me ko he just want to rebuke the media men just to tell us me yes I won't go later na bibi so mamne okay na me bo mama yes smarter than that o e dey na be mami na dey be di bia me di nda bia Kwame ana e dey na be mami ko be kwa na bi ko mo so bia me nya sad na fru ho me fam che ni percent me tu we me ni MC bi obre mi sika na me ni MP bi obre mi tro majuma me ye make sure maju say you obetua o sa me ya ma na ma ye eno ni mi sika oni pa no ba no sikwasi mo nyini enti this is it and me consultancy bebre bitimi ba na no Lumba Bienu FM as a Saturday they were on my phone just well my commitment is Okuman and this is why I'm working. What does it? I don't talk much. Don't talk much. Wow. And Eka go see say Kwame. Eka go see say this is it. Enti dama biano. Ya be na yakeka sa asem nyina wo aban wo ye mobo wo manufacture he wa ha onye bibia na nizam for ni say video before o season crop for car now the jatum excavator was yahye no assembly see here excavator only pan excavator na kodin some money yahye no illegal ade yahye na yahye no Kwame yen transfer ownership ma aban utimi ju obi ka odin for bu chabon fanya we as a price I win one go trade the mortgage one go trade the end into waje na we no dey kodin some money yahye no o man dey say no yes dey jatum doesn't make sense farmer akwapem no omo hia bi dey akosi mango ase atwitwa kwan farmer no aban farmer no naturally ni enti a woje they say dey masa akofo kutura say ehun say aban pon for dey omunti yen register excavator dey na bisa me ho say ye di agore o Kwame
na me ne president no mesumintimi ni na me di president na sanga Kwame udura nyina mu a wildlife mpanifo enam kwen so mokọ ehie eboabin fie ma de Kwame ni eku adoe ni eku oha ni eku akrante ne kitani pagina kwa ho na mu omo akrante tekwa tobi abebewi time ya close to ayi hunting season class ya ko hayo na mu agjo eche na mu chiri krofo no yeah 2 ya hwe champagne afena na esa ban so wa brand champagne udura nyina mu ho a ene asamatanfo bia na no akontama esisi kwa ho saa wadafo e wadi bi bi okwa wadi awinam aban oye serious champagne yede galamsey no afe do so mu ko register abribi mira o se de bia me ka che o se ya me do me ko eso na me ba wa se kropon me ade me ka che o se e mpanyifo e na eye etenya ade obi betumi astop no mpanyifo e na eye enya ade obi betumi astop no o niema fo de ni mu na kwa mu ti ha o se Church of Pentecost Girls Prison Reformation Center at Nsawam na Pentecost for the Ghana my damase san say maje bi ye crop han tweda so akra bi na si hey na no hwe mo center e wo gomu ha yi na prison spring o go si bi yi emu ho ba bi o gomu go fete won ena nei hwe ne omo yon sam say nipa ne ko jela obu anasem kitikiti kwa me ne ko ebi ye nkwada na no ti asem bi esi me nka se ma wasre kwa me ma se be ba de ron so nsem so arante bi okọ jela no ba ya o se wakọtro wasi wo ayi nsam ho no so me ko no papa na nkasa opi okọ se o me eti abontin chiro kra ye o me de na wa okọtro no prison o friend mi kwa me nkruma ayi o se kwa me nkruma medium o se wa nsam medium prison na o be Kwame ene papa ne ka say ensanu duma enti wo hwe ade omye ya Reformation Center na kwa mama kan na photos kika ho pictures new or say hey the Church of Pentecost has built an inmate skills acquisition and information center at Nsawam in the eastern region of Ghana as a move to reform prisoners to become useful and integrate them into society. The 320 capacity fully furnished facility, which was handed over to the Ghana Prison Services at the ceremony at Ahojo in the Nsawam Aduajiri municipality on Saturday, October 2022, October 22nd, 2022, has 4 dormitories, an infirmary, a visitors lounge with a shop, a fully furnished administration block with auxiliary offices, an ICT lab with computers and accessories, a tailoring workshop, a carpentry workshop, a chapel fully furnished with musical instruments, baptistry, a kitchen with a dining hall, soccer pitch, and volleyball pitch, CCTV installations, and other facilities. The Nsawam Prison Reform Center is the second to be built by the church after constructing similar one at Ejura in the Ashanti region in May 2021. The construction of the all-male correctional center began 2 years ago. The project was supervised by the Project Development and Estate Development Department of the Church of Pentecost General Headquarters. The 2 of such facilities are at various stages complete at Damongo and Obuasi in the Savannah and Ashanti regions respectively. Kwame. Yeah. Nana Pentecost for say tight bi hu se be ba we dey ya mom class omonye mo we dey omonye mo aja me hwe washroom pa me hwe pictures no nyina wa aje for obetimi akọ Okuma radio 97.1 asoro masiama enkofi ene omo park omebo so ball hwe dormitory empa eso ne form na de empa ene mattresses fana bo dormitories ni ade enkania bi omo da prison ya se omo fum so enti udu ba bi na obekone bi aka bi afia ne yuko ha je so akusua sanuduma ene organ no ne niema na guitar drum na wa hai na ho aha kakra ene CCTV camera ne ade abobo ho Pentecost fo mayade o se bi koda afiase no ma mesame me ya mama mayade papa apostle nyame che na da so ye nyame che wa yade papa se okuswa na no akropon na ye high obi dan na dey police station ha crofo se police force en crofo dan ti tom no crofo bereji omo dan na se wa besi bi wa Kwame so no police station wa besi ni crofo police station fe en ne hwe machines ni ade teller any ade oko Okuman radio your Facebook page abehu se dormitory block A
ɛne esi dan fɛfɛɛfɛ nkyɛnsee ɛna kwame hɔ pavement ne ade workshops okɔ Oman radio 97.1 Facebook page hɔ a obo we nyinaa hɔ kama tailoring workshop tailor for workshop mayade apostle nyameche wayade papa answer aka ni nsua na anum kokra answer bi sɛ ɔno north ana answer north wa na abɛkɔ jen baby bebre nyam wɔ north asɛm na ehunu ade na ni north no mesrɛ den na wayɛ wɔ hɔ potin no aja north wɔ no hwɛ isranaba watɔ hɔ nyinaa anaba ministries omutumi ma school for sika 10,000 Ghana cedis onfanye job enfanko we ade ye some medium priest do attract to say dem say maximum because say na nipa na fum woni ade oh am he e me hwe ni nyina akode wa ya ade o foot ni ade tennis volleyball domati ba kwa me hwe kra na me say bia a presidential lounge bi o because any ade na ye na e fine no o fa Togo ntwa so ni ade o mo ho no no presidential lounge na za na tie yemo Pentecost for was eja wonim Pentecost ni asori a omutimi de musika to 30 years na enfa ensan kan 30 solid years obo omutimi fa ensan kan sika no kohwe dan a wo mukukura si adukuro mti we de yemo ye papa apostle nyameche yemo na baso papa wa ya de na se ne o ka se ensori kan ni nsua no miama sorry Mercedes asori ensori panyifo ni nya ayi correction ya jimo mu wiam de sha mu long sleeve ase no hwe ne Pentecost fu ayi oh we dey omaya dey hwe ne adwura dey adwura ene ensamu dey na hwe ne oye na oboase ene ne kan ya Pentecost for ye go talk ka be si animu ase dey high ye hu ba bi aka na si akwa mom ko ton ka no mfanko mu dey se muntumi e mom hwe kra materials bosumi bia mom fa 5,000 enkoma reform center for yi bosumi fa 5 ye for maintenance ne ade kwame ye be pebre ni akwakwasra wo mu na anum ni kwasaje konsa wo mu ye be pebre ni akwasra wo mu na yakwakwahwe dwumadie ni ade ni abon abaze to omfo na so mu nkran so na yes ye kwa kakra be kita no ye de akwakomo mu na ye de akobo mu Pentecost fire ade papa so na aka no amusho mu ni akiri ombetumi anye so mu nsuo ombetumi aye ka osu ye ho adansefo no yes da ma bia ne be kwa kanse pa ne bia kire omu ye ho afode mu nta mokro no ye ho afode mu mokro no da be kwa ka ankwaje se no bia kire se oso hine na be to me so ma dwen ene ade be kwa ebi kwa me adwuma eye den wona ma bia so mframa egu ani wa mpabo atowe fifire ni ade sanse nkwaje asem ti yesu ba no na ma no ye baja unse ho afode ba kwa me yo mani je won se omo a e kan asem omo se da show mo mo se da bo mo pa o madam fu bi o mo a ka che se kwa me hwe we ne de ma me sa mwadi by www.gw.org for my ka kitwa bi na de ama no na se kwa me hwe we ne de bo ame da bi o ka che se memra Jehovah na me se da bi mi deliverance ni ntimi ma na ko to bi apampa mo bi ayen ne sa at the end of the day no Methodist ni Anglican Roman de na sense omo ahoden no se nka Romans bo omo mode pa Roman for no omo kan kokora nko old akeke no enti Methodist for hwe no mu nsua omo hwe no mu nyai onkwan be ma wo mo omo no mu nyai DSTV ye Tokosi Mission House na so fo nkwan na hwe na asoreba ohia nsuo de bedware kakra okose be bisa se o ma me obukose de auto correction se me ma me ntumi ama so se kamo hwenso no gu fam what hwenso no gu fam na fa bucket ni kofie kwa me kagum ay kagum Pentecost fo mu aja nsoro nko na se ayi wa hanom nsoro nko na ayi wa Pentecost for mumo ya mama baso moya de moya mema adwuma papa anya mwanwa se Pentecost for nyina yusu Kojak ya mwanwa Pentecost for nyina Kojak na mu yusu Kojak orake na toothpaste obo ko Pentecost dickness edachi edanim ada ba ko kura mi da fini din edachi kelabi wo mu nyinara obekọ no mo ne mo ma wo da so ye wo nyame wo sakrada wo mu ya de papa hwe ne mo ye ya abusafo ne meka gosi ni se Kojak Oracle and Procode aba ebo papa Kojak Charcoal toothpaste and ya Kojak charcoal toothbrush and say wo nya no pa na do po
o se ho ban kama na ma o se ginam no aye din se Pentecost konka kama na de yetua konkan de ma na chi se otibo se dwan obi ho no se manya flu obi se manya kata obi se mehwemu asi ni sa ne ma no onya eye Kojak eye Procode na ono no mo a na tumi aboa pa na chi omo eye sensitive mouthwash odi gu anum na odi ohoro anum a kama and now you make kiss the bride na de nyina tumi akonkan e de amount oh Kojak oral care and Procode e boa pa draft store bia akọ no ma enkasa to president keke kasa wo to eye Kojak charcoal toothpaste and ebe boa ma de nyina tumi akonkan brush no e hye ho aye free yento brush no de yento na maduro na obeto and afi Procode no so na watumi ato Kojak farmer ewo ye Okanshi Drugling ho ana benya dodo no atumi atu na odi adi eye dwuma so to ba akomienu ana mensa bi okwa obetumi abo asa eno achi Adum live band say ye outdoor engagement wedding any party obebo ban kama edi ama woni be je ho papa ejibomodi ada na frɛ Adum live band empanyifo na wo mu niu eya kagiram na nya ban ko di dwuma so ye outdoor afisiana na wudie oto abofra din ni nyina no kwa ometumi ama ban no eyenkura bata miensa ba ko wotema ba ko wonkran na ba ko so ye ne no na butu eye akropon ha no mo edu fro no ma ne obia no ometumi atuka hu no de abro na de nyatumi akonkan e de amount 0242 267 538 0242 267 538 Adum live band ye bone e de abusanfo enche na World Cup eba ne senti okoman edokro enson achipo ba ko World Cup yi yeso de ho agim papa the head of sports one ne mrantie wo mututu ne mayiye papa kwame adi nie krobia nie endra Mr Fresh efreye yewura okore omo boabo mo papa say World Cup we ye be cha de papa predict and win ni nyina ebebem omo benya TV womo enya credit womo enya sika se wutimi ka team abekọ finance na wo no matese esi TV ade be ma no asinkuri na Dr Procode Lisa ya product TV aka ho na akuru farm so di kakra ka ho na chese okuman be cha de papa World Cup yi emu na ne be ni ye be run commentary e wo ye fi ha ne be run bi so abonten edu ye adwumaku eye pap ma moton nsa ma mo ye fufuo ma mo ye konkonteni ade wo se wo okuman ene me de benton bo mo de ano me wo late mo akoso mu me wo ha mo run comment ni efi ho no mo oba empanyifo no betenase na won hie nyina no ya ye ne kama kase ye koi ziki be di achi ho ana ko ye ne technical abilities no ne dia run comment ni kama entino mo stores ni ade ampeso okuman eba ho mo ebe run comment fi ho no mo se ne be nipa be ba ho abedi dwa abeto ade na won so manya sika ade atre mo nwuma ni mu no mo betumi afra mpanyini ewo eye 0551 67755 0551667755 na di netumi akonkanti okuma World Cup fever ana yede Abraham Sano Blessing and Greatness Ventures asubutu omanti asman eyabutachi ho ana mbutu TNJ made in Ghana quality corner mode plywood tiling cement tiling chemicals ana fe paint ni adansie ho ne manyina de sisi dan ho ani emu nyina no Blessing and Greatness Ebra na wontumi emo abutachi ana wo 0244 50 73 10 0244 50 73 10 ana fe 0206 670 009 Quick Credit and Investment Macro Credit Limited and Ramito Nyumi Chiro said Nabot was a ringy years some the Bemau Debbie enko Jessica be a home cho Bossier woman the Mawa Humba Papa was a nemo quick credit any dear a hobby in Yachri we are on Casawa Juma now ya Bayajuma Upescadi a tre or Quabemu quick credit Ebra now 1 wow in Yazo Benya Ghana card Unyagana card there where you can fix yourself 0302 200 390 and after 0596 920 833 0596 920 833 quick credit and investment micro credit say lending made simple eyako anope na ekoko pimu ewo ye Regency Hotel ewo dukrum ekwapem executive rooms twin rooms deluxe rooms standard rooms economy rooms na fi swimming pool enhwe adwarimu na ye cry ba ye ho so conference rooms na fi restaurant ni nyina no kwa ebi ewo ho ma mo gibre e de so wano pay kopiem ewo ye Regency Hotel no mo so papa e ho ne beje so ohene ene wo hima 0244
33 33 73 0244 33 33 73 and after 0503 33 77 88. Regency Hotel was a home with nature. And also JDK Adom Enterprise. I mean, can't you say, and then see no cement, iron rod, and adwa, iron and galvanized pipe, square pipe, round pipe, angle pipe, and a flat bar. And what you hear rod, I remember a year down wire thing, I feel tender arrestor, a rod, 5838 quarter rod, and a full rod. A bar advance you name in cement on the ombutu, a year man point, we are pim to the Kwasi Memorial Hospital opposite. But more than other, number one sent to me, 0244 42 95 33 and after 0244 857 874. JDK Adom Enterprise. Adansi phone na ehene ebako ene no. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1. You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? 97.1 FM is rocking. We are blazing. You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on then. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Okuma Radio 97.1. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. 97.1 FM is rocking. We are blazing. What you gonna do? You gotta get on the groove. Okuma Radio. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Okuma Radio. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. When you're dancing, get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-doo. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on, man. All right, just about a minute after 10. Get down on it. Cool and the gang, they call this one Get Down on It. Get down on it. And you move. Down on it. Hey. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. How you gonna do it if you... Hold phone. Wait, okay. When the who's there? No, bro, for them, brother, no, St. Martin's Mass. Okay, and some, it's not person you it's your what? Oh, no, then I'm what time? Papa, system. 4-5 in tell me, I'm actually the nominee. Hey, Pa Thomas, no. Get down on it. Oh, what there, and I back black and white. Michael Jackson. And I sound back with a friend, Midas Touch. Just say, my man, share your of friend Maxwell. Maxwell, he has been with us through thick and thin. And he sends this message through. Good morning, KB. I'm listening live. Good morning to you, Ofer Maxwell. Very good morning to you, of course. You are brother Jaga P, the Baba. And good morning to you, Jaga. On today, you. Get down. What you gonna do? Yeah, but trust na ye ne ye Crawford is saying. I safu e de komotototo. Ni aso so kwa me enti obeka ba ku bi ya. Okay, eni na ye be da wase se wabo ya na no pay. Ye be se hia. Yo. Why? Na enti ko bo aho na okọ okwape ni palace. Na wakodi sa adwuma so eti sa no e de amai. Okay, thank you. Down on it, baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, baby.
How you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby, you know it. Oh, when you're dancing, yeah. All right, so just about 3 minutes after 10 is a lovely Tuesday morning. We have our guest, that is spokesperson, the PRO for Kwesi Christian Herbal Center. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you, my brother? I'm doing well. In fact, we'll be speaking English on the program. No problem. That's our go there. I'm here, Roba. That's all right. I don't pay you more kwaba. Yeah, Jaminia. Yeah, Kwesi Christian Herbal Center. Body amo bo titru. Ene ahodu jo yaje stroke. Amajo abaso body ajaje. Odaroma. Munro ni de inimsina no nam city. Na nemesi cause Dr. Mpem Dako anapo yema wachi. And administrator de bia me famada feeding to me. What is saying? Godfred Kulevome. Fred Kulevome. Anapo ye chiao yema wachi. And board chairman Iran Tokisido ono ne kwantrefo a odi anim tenteniama. Anapo adwuma mu amane ebone ade de ama ya de ahodo ni nuro ni abeka ho dada no se esi fo no bona no refi wadaroma kagum. Yo mini apanyin di kan me fanchi akese modru emfemfiri Kwesi Christian Herbal Clinic asuyeye. Efoma atiefo nyina. Na we bisa se Kwesi Christian Herbal Clinic hin eni di adwuma. Ye wona nkese yi sa. Baby a wo hwe me free bia ana se wuti me free bia no. Se ya me wadom na obedru ko foridu a na wo bisa se opɛ kwan na ekosu hom no. O fa sa kwan no so tra kodum kakra bi. Baby a kane na yes ton kware no tra ho a usane ya won sabonkum so obo se clinic kama power ho a idi adwuma. Edu green grass ni nua wani mo chese nice serene environment chese udru ho a ho akono ankasa. Sada bia wuti mfiri bia na ho mfiri onya bedru so hom a na wo bisa se opɛ kwan na ekoku foridu na o tra na nkese kakra bia usane ya won sanifa so bon se ya wo clinic kama power ho se na medical kanon. Ubetimi afre ebi a mekasa be wie no na efidi a wutie me free ho no na wasɔre ho ana sese ka mu na wotie na wutie mi na wasi eno ti fa telephone na mesi na bibia ho hia se obene doctor ene adwuma mpanyimfo no bedi nkomo afa ho no obetimi afre okwankyerefo panya na se doctor panya a oda adwuma ya no no e friend Dr. Emmanuel Mpem Dako the telephone number is 0244 413 247 0244 413-247 and now say 0248-152323 0248-152323 Ofre Dr. wa homa iswa obeje oso na enkomotwetwe bia wachi bia yade ahodo bia hawo tete wo ahia se oje ho adwenkyere na woni Dr. Emmanuel Mpem Dako di ho nkomo na oyenso yeba omwa aduru kwan so eni bibia se business na opese ya ofra eni ebedi nkomo obedu Kwesi Christian Herbal Clinic ya so ya ebibiduro krogin ye de sayade ahodo bibre ya metena fidikesi yesu ametaka se Kwesi Christian Herbal Clinic aso ye pe ene herbal hospital na se herbal clinic wo omagan na mu ha ye wono bibre adidi adwuma na enuro no me ne okasai aban aji yennu atum yennu mako eduonu herbal medicines mako 20 and a Food and Drugs Authority ama certification edidi adwuma ho eno nti wo ba sebe enya yade adro ba ko aye wono ne yede sa yade ahodo ni nyina yade bia wo de nam no nyame adom ti eso adro ho yede be ma wa obenu mu a obenya wo ho odin ede adwuma wo ba ya so ye wa obroni frɛ yade bi say cardiovascular diseases yade ebini heart attack, heart failure, enlargement of the heart, stroke, nititrupa stroke. Ubedu Kwesi Christian Herbal Clinic aso ya de ama ye din eduru ewiase baabia no ya de bone a nipa yewa na sebe wadane sa abofra no eno ho aduro de ye wono soronko kra. Say ya de stroke ya de yewa na nipa dodo na ene ntem kwan awa iti awane se kane ne wona na omo 5 cities bi dia ene wo yare wontimi nkwa adwuma ma unya saa ne ma ne mfa ma won bi mti wo ma won chen eno ti Kwesi Christian Herbal Clinic de nyame ada Roma wa che ya duro soronko a
ye de sa yade ye duro no se wo begye na wonom na wo yade no kwa ensan ma eno nti se ne na edikan ya wutie Okoman Radio a enne eye wonhyira da so mo de say wo Dr. Emmanuel Lampem da ko e wo telephone homa isu na stroke yade na ye boy homoden pa wo mu no statistics kakra wo ho stroke no ye mu ahodo miensa etimi eye nipa de di kan no type 1 stroke no yesi blockage in the arteries no eye baby a emoja ne fa epie free akoma mu akoma ne ye adwuma baby emoja ne fa pie free akoma ne mu no eno saa droben no na sentini no ye friend arteries no ana de etoso mienu eye baako a ye friend no hemorrhage eno no type 2 no eno no ye bleeding in the head kese bibibi ntini bi wo tini ma ye friend blood vessel se ho kotichima anase tokuro kitwa bi ko ba ho leakage bi ko ba ho na akomane pom moja na bi likifa ho na se moja ni nyunugu utima enam sa ye so di stroke brew ba ko etoso miensa no ye friend mini stroke we ye bodani ani into details ankasa wo ho eno no da foforo e ba bedi ho nkomo de toso miensa ye friend mini stroke na mini stroke no say na tie nie ebetimi aye wo ne in the next 24 hours na ho ayedin etimi chia wa no 24 hours na wa no na tene one side etimi call off 24 hours na ho asa hwe nyew obakase ye we din ka bai phone ya de mi akọ kakitu ebe nya osofo bi mpa ya ya de na ba o system nim na eba na sa na kwa mentena fie nkase stroke ya de no oni na to nkwanta pai amount sign say one hwe ya ubetime nya either type 1 or type 2 na medical kan obi a wonya mini stroke ni bia wan hwe ho asema kan maye nchen ana wan pedu papa nom amanan yi na mfi ho no 1 month pepepe obenya either type 1 or type 2 eno nti se wuti mi na fa we hye wuti mpa se stroke ya de no emfere ni pasu bia wo wiase emfa on ni pakwa wo ye sebe ene wo kase ya wo ye sebe ene usika wo ensuro akola ensuro abrante na ensuro opanyini enya seka se ba emfa on de wo ye wo drive kra obetimi nya stroke wo dware obetimi nya stroke wada wo be sorry no ntimi sorry obetimi nya stroke eno nti muma ye nyina yempenu papa nom emfemfiri kwa isi Christian Herbal Clinic asye na intimi fanya ya hoden awusiafo emhwehwemu abedadwa se stroke ya de ene toso miensa se wuyi heart related issues ya de fa yakoma ho se na medi kan ye no efa heart attack enlargement of the heart ne heart failure ne fi ho a na wuyi cancer diseases fi ho a stroke ya de ne toso miensa wo wiase a ekuni papa se oba omaigan na mu ha ana se wiase nyina statistics ne ma yete ase se bosumi bia enipa 8 to 15% etimi wu free stroke ya de a eye type 1 stroke no ho de me say ye arteries no se sade ko gina mu na moja ne ntimi ne afu sane wa akoma ni mu ye na se akoma ne adwuma ye atimi ma stroke no nipa 8 to 15% etimi wu free saya ya de no bosumi bia ehwemu nso amana bedadwa say nipa 38% etimi wu bosumi bia free stroke ya de a eno emoja ne nyunugu timu no a ye friend hemorrhage no nipa 38% bosumi bia na ewu kire say stroke ya de a ekuni papa eno ntine se uti menka e de free kwa isi Christian Herbal Clinic nkomo a yedi Okoman Radio yi so a na ehu behia se obepe edupa anom e de free aso ye na wonso wetimi ade ho ena no pay ye bedi nkomo stronko de afa herbal tea nwanwaso a kwa isi Christian Herbal Clinic de aba ye nom de boy ho ban de free ya de friend stroke ho ene ya de nkekan ne bi nso ho ene na dikan ya wutiemi a ene ye onhyada eduru edikan ebedi ho nkomo no ye friend eisa opinto herbal tea eisa opinto herbal tea nka me kan say ya nanka makase for immune system support and as immune booster abusuafo me kan say nka mawie na enso no e bia tiefo a etiemi ne nchechiri mu no na say won tie ase no be yeden kakra
ɛno nti mɛsrɛ sɛ mɛbiebie mu na yɛn nyinaa yɛate ho ase na sɛ ɛka sɛ immune system support na sɛ immune boosting na ɛdeɛ na ɛkyerɛ ne ɛkyerɛ tiawa no sɛ ɛbɛboa nipadua akɔ a na ma no gyina brane nipadua no akɔ a no nyinaa pains a wote bia wonom opinto herbal tea ɛbɛboa ama wo nkwama ahoɔden na nya ahoɔden sɛ nkwama ahoɔden ne ni ahoɔden a ɛno na woyare yare ntɛntɛntɛn biribi ketewa bi na woyare woyɛ obi a wonom opinto a nkwama ahoɔden ne bɛnya ahoɔden san sɛ mmoa broni fɛ ne bacteria so ɛno na yɛ na ɛfight nkwama no ɛne ne ko ne sɛ timi di ne so nkuni mu a na abɔ yadeɛ wonom opinto a bɛsiesie mogya no na ayi bacteria so ne nyinaa ɛde afiri mogya no mu na afei asiesie mogya no ma ne timi de afu saneɛ na wobɔdi no nya ahoɔden na atimi ade ne ho yɛn a acid na ɛwɔ yɛ mu no ɛdɔɔso paa no nipadua no so hia acid ne deɛ nyini beka sɛ me acidic level ɛwɔ me mu no ɛwɔ fam paa anaa ɛwɔ soro paa de nsunsuanso bɔne na ɛbɛbrɛ me nipadua no ɛno nti wonom ayi saa opinto herbal tea na ɛboa na ɛkyɛke wo body acidity no na wo acidic level no ayɛ normal sɛ wonkɔ hospital ma doctor nka nkyerɛ wo sɛ acid na ɛwɔ mu no aboro so anaasɛ ɛwɔ fam paa wontumi mfa w'ani ho ɛno nti wonya opinto na wobobɔ anaa wonom bia ɛbɛboa wo na akyɛke wo body acidity na ma wo afei nso wonom opinto herbal tea ɛboa na aclean yɛn vital organs no vital organs ne bi ɛne yɛn kidney ɛne yɛn liver abusuafoɔ yɛ kidney ne yɛn liver ne di adwuma sonko paa de bɔ yɛ nipadua no metena fidi kejì so a metaa ka sɛ kidney liver no wɔn adwuma no akɔyɛ sɛ sɔneɛ no ɛsɔne nnuane a yɛdi so na atwe nnuane nnuro ahoɔden papa na ɛwɔ mu na ɛfrɛ no nkɔmɔ ɛbɛboa yɛn nkɔmɔ ahoɔden ne nyini no na atwe ama nipadua no na de nipadua no nhia no na ama na ba abɔnten ɛno nti na wote hɔ mfifirefiri wo wote hɔ a wodwonsɔ wote hɔ a na wofele sɛ wobɛgya wo nan na wakɔgya wo nan obi no mopinto a wɔsɛ adeɛ kyeɛ na mekɛte so nyinaa fo fifiri ateme saa ane aduro no yɛ adwuma wɔ nipadua nim nti ɛbɛboa ama de kane na wontimi nyɛ no watumi ayɛ nti wonom ɛbɛboa na asiesie wo kidney no liver na siesie no kama paa sɛ buroni ka kyerɛ wɔ sɛ wo kidney a failure nhwɛmu bɛda dwa sɛ hospital biara ni hɔ a aduro biara ni hɔ a wowiase a wobɛnom a kidney ɛbɛtumi a restore sɛ ɛnya pronounce sɛ a failure deɛ ɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛbɛ replace bɛyi obi deɛ baako na yɛde ama wo na agya baako wɔ mu na afei ɛyɛ adwuma no ma wo kakra sɛ wo kidney nyɛ adwuma nso so bɛyɛ de brɛ nipadua no kyerɛ sɛ aduane a wodi no ɛntimi nyam ɛntimi nsɔne so na mfa saa nkɔmɔ ahoɔden no deɛ na ɛhia na mfa mma nti deɛ aborɔfo ɛde aba hospitals yi so no ɛyɛ fidie bi a yɛto no de sɛ dialysis machine obi a ne kidney afeli bi a ne kɔto dialysis machine so na deɛ ba de na dialysis machine nso ɛyɛ de boa nipa no ɛn restore kidney no na mmom ɛsiane sɛ wo nipadua no hia mogya a ɛwɔ nkɔmɔ ahoɔden no bi na deɛ nyini no nti no ɛwɔ sɛ da biara no yɛtwi mogya dada na ɛwɔ mu na ɛwu no kidney na afeli no nti na ntimi nyɛ adwuma no ɛnsɔne so na de nipadua no hia na ma nipadua no nti yɛtwi mogya na ɛwɔ mu no nyinaa firi mu a na yɛsan replace no with mogya foforɔ a ɛkura nkɔmɔ ahoɔden no bi na saa mogya foforɔ no so ba wɔ mu a anyini anaasɛ atena wɔ mu anyini akyɛ ɛwɔ mu ayɛ na awɔtwe mmienu na nkɔmɔ ahoɔden no wɔ mu no nyinaa ɛwu because kidney no adwuma no ɛyɛ no ɛnyɛ yie na timi ama ɛno nso aduane adi nkɔmɔ no hia aduane a ɛbɛtwe afiri aduane a yɛdi mu na de ama no deɛ nyini nti akoma no kidney ne sɛ pɛ saa deɛ no ntimi nkɔ so na ɛwɔ sɛ da biara na awɔtwe mmienu biara no wokɔda dialysis afidie so atiefo a ɛtie mi a ɔmabusuafoɔ bi afa saa ɔhaw bi mu da no bɛdi adanseɛ sɛ kidney no ɛsɛyɛ a ɛka ɛbɛfie fi sɛ dialysis afidie no ne bɔɔden mɛsrɛ abusuafoɔ moma yɛ nyinaa yɛnom ayi saa opinto herbal tea ne yɛnnura aka no bi ne mfa mmɔ yɛn ho ban abusuafoɔ sɛ wonom ayi saa opinto herbal tea no a ɛboa wo na aduane yam ɛwɔ yɛyam no yɛ kama ɛno nti da kɔpɛ bi sɛ wokɔdidi anadwo a wonni problem na mmom menkaa sɛ anadwo didie yɛ ɛmfa no nkɔyɛ wɔ yastic sɛ mesi anadwo didie da bi na mmom da kɔpɛ bi sɛ wodi anadwo a ɛsiane sɛ wonom opinto nti no aduane no bɛyam yɛ di ama wo bɛsi wonom opinto a yɛ a wowɔ bonus o bonus no ɛyɛ sɛ malaria typhoid joint disease ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya bi da herbal tea a ɛtɔ so a yɛdi so nkɔmmɔ ɛyi saa minta herbal tea yɛsi for general well-being and vitality ne tea a wɔtwa mu ne sɛ ɛdure wo no mu a ɛboa na afei yɛn blood circulation wɔ yɛn mu no na sɛ mogya no sɛ ɛdi afu saneɛ no
na ayɛ kama paa sɛ mogya no ntimi ne afurusane a ɛno na wobɛhu sɛ wo nsa ne wo nan na ayɛ titiriti wobɛda bɛsɔre na ɔto ase twem wo nsa nyinaa koakoa wontimi biebie mu poor circulation of blood na ɛyɛ wo saa wonum aduro yɛbɛboa na mogya no ntimi de afurusane yɛn diabetes ahyɛ yɛ twom wonum aduro yɛbɛboa na o sugar level no abrɛ no ase sɛ woni bi nso a kɔɛ security herbal clinic ka borɔfo bi sɛ prevention is better than cure ho bɛhia sɛ wobɛnum aduro de aba wo ho ban ɛfiri yade ahodoɔ bebree ho dan sɛ wobɛka sɛ woyare ansa na waba na yɛ nyinaa waba bɛgye aduro daabi ɛno nti ma wo sa nka yɛ duro bi nanom wonom a wo blood pressure sugar level ɛyɛ wo sugar level na ɛyɛ wo blood pressure nso de ma wo kama paa Medulac herbal tea as for general well-being ɛboa na etuti yade ɛfɛ no migraine asoro bene yade yɛn a mogya nwunu gu etim hemorrhage medical kan ho asɛm dada afei yɛn a yɛ ho so Parkinson disease yɛn a adwene mo bere yade ɛfɛ no stress yɛn a yɛkasa MPA loss of speech and as a doctor aka kyerɛ yɛn sɛ yɛn nya brain tumor no yɛduro ni ma yɛn nyinaa yɛn pɛbi no na mmoa yɛn mom and dad was support the immune system vitality kyerɛ sɛ nipadua kwa na bɛgyina benane na cholesterol level ɛwɔ yi mu no nyinaa brɛ no ase afei nso yɛn a yɛntini ayɛ den ayɛ nsa ayɛ nwensen ne ade no yɛnom a ɛbɛboa yɛn ɛbɛma yɛn a yɛ adwuma wɔ radiation area sɛ radio dɛm ha da bia yɛti yɛbɛnonom na aboa yɛn na tumi agye yɛn firi cancer yadeɛ ho abusuafoɔ herbal tea twa to a meka ho asɛm masɔre akonnwa kɛseɛ so yɛfrɛ no ayi saa Sinutat herbal tea wei deɛ yɛnom mfa nkɔ yɛyam sɛ ne yɛyɛ no yɛsɛ for treatment of upper respiratory tract infection URTI just say infection a enam mframa mu na eba ye home efa ye ni ase efa ye num efa ya sum de ko etimu no ye drowi na eboa na sei ne ye no ubeyi tea bag no mensa na open so te say 1 liter pure water vortex ye na wo hwie kakra free so a wano a wo de tea bag no big mensa be gu ensuhie no no wano afra wo de nkyene abode no atre ba ko be ka ho na watwen ma na huru be 15 minutes na afi wo hwie ensuhie no na wo de kuntubi anasa ta obi mu odu akata uti ho na wapagya e de akọ hwena no na wotwekọ mu no watwamba wotwekọ mu no wagie saa kopem sem ebedwo a na afi wode egina wo minim no an gagagaga na wapia gu saa anopa ne anwumre o how bia hye uti no ho bia na ebetime firi ho na yewie ne saa na hefa na ebenya bia to ya yokufurudua na bebre na da bia metan firiketi so ametaka se ebi ho kufurudua zongo Jerome J ho area mama traffic light na se kufurudua Central Hospital traffic light na se kwa idea herbal shop ewo tasi rank ho begrofo nko ma me de drugstore ewo kropon ha no yenko major pharmacy akudu ho ebenya bi new tafofo nko na we afi herbal shop afi fo sine drugstore ewo akuapem mampon ha ya wo ben commercial bank ne ho a Imana pharmacy ewo suhum kufija Kendi drugstore and Natural drugstore omuso ewo Achimoda Precious Chemical Shop ewo Achimawisa afi Matisto drugstore ene Opesa drugstore ewo suhum chebifo no enko hu police ne yere hagia boduafo enko salefu opanyin salefu ne yere o station wa afi dodo na ehia binum ebetimi afre Dr. Imando Lampem da akon ewo 0244 413 247 0244-413-247 na herbal tea na medical kan ho asem se no de yenom no de hia ne se obenu nso hye se de bia meka no na so hye pure taminu no ache mama tea caps 4 ubi tea bag ne bia 3 na de agum afi otwa mani dia wono ma intervals ne 5 minutes de ya tro so Medulac na me se eye 3 modwuma ne de abujanfo ayafa ewo atremienu efra ansa na wono abujanfo bedamase se mode mason afemme na motie nsempa if you quite security herbal clinic ba ansan ba no besi no bechia empanyimfo ayetie me nyina ni titru pa ene opanyin kese opanyin nto kisi edu ono enna enam no so enne ye nyina ye bedu bebe yedru ya ye gusu aye adwuman na fe so empanyimfo no me adwuma opanyin Godfred Kulevo me chia ko papa enne nyame nka mu nyina okay anapa ye beda se ene wano di sema dia brain enti fe nkra mom na yenkoso ento enro no nom na yare no asi entu Daniel Osei eye Piero edema Kwasi Christian Herbal Center butu aisa no pay yadanase and yes sorry so be the Kofi Ansomba for KB with me frame and Parkway Serge Courageman and Edmond Williams ranting and boy me no pay DJ Vibes DJ Zigibi and DJ Donzi yes sorry see na Kwame Perry and the Juma die and a brown no pay ma monitia ejimi odishe
97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Okuma Radio. Yeah, baby.